салом дӯстон, чунон менамояд ки омадани Зейниддин Зидан ба дастаи ПСЖ масъалае ҳаст ки бо мурури замон ҳалли худро пайдо мекунад. Дар ниҳояти кор мутахассиси фаронсавиро дар маснади сармураббигии дастаи шаҳри Париж хоҳем дид. Қаблан ин хабарҳо танҳо дар сатҳи овозҳо дида мешуданд, вале ҳамакнун сарчашмаҳои боэътимодтарини варзишӣ дар бораи рафтани Зидан хабар медиҳанд. Имрӯз мо дар бораи ҳамин ва дигар хабарҳои муҳим гап мезанем. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ ба таътили тобистона рафт, аммо бозиҳои мунтахабҳо наимонанд ки мо зиқ шавем. Испания дар майдони худ Чехияро пешвоз мегирад ки дар гурӯҳ барои мавқеи якум мубориза бурда истодааст. Роналдуро бо ҳамдастагонаш бозии мушкил бо Швейтсария интизор аст. Оё Криштиану боз метавонад онҳоро ҷазо диҳад? Тамошои бозиҳоро бо 1x ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссылкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. طبق معلومات سابق سرمربی دسته ریال مادرید پیشکی در نزد روبرایت پسژ دو شرط گذاشته بود. یکمش از وظیفه برکنار کردن دیرکتور ورزشی دسته لیوناردو و دومش بستن شرطنامه نو نگاه داشتن امباپه با همه راههای امکان داشته. طور شما هم خبر دارید پسژ از عهده هر دوی وظیفه برآمد. شرطهای زیدان اجرا شدن. اولتر از همه دیرکتور ورزشی تیم لیوناردو از وظیفه سبکدوش گردید. جای او را لوئیش کامپوش گرفت. گفته میشد که این متخصص در کار خود خیلی ماهر بوده. بعد دسته تنها نفرانی لازمه را دعوت میکند بگذار ستاره هم نباشد. بعدم امباپه هم در دسته باقی میماند. او تا سال 2025 در صف پاریژیا خواهد بود. همه خواهش‌های زیدان اجرا شدند. فکر دارم با شما گفتن لازم نیست که زیدان سردرآمدترین در جهان بین سرمربیان خواهد شد. عین حال از آن معاش بلند دیگو سیمیونه میگیرد. аслан баъд аз он ки бозии якҷояи сегонаи Месси, Неймар ва Мбаппе дар Париж расман маълум шуд, аксарият ишора мекарданд ки ин даста барои Зидан сохта шудааст ва ӯ бояд дар он кор кунад. ва аммо он вақт Зейниддин пешниҳоди мунтахаби Фаронсаро интизор шуд. Кори Дешам дар он бебарор ҷараён дошт, вале баъд аз чанде Дидье фаронсавиҳоро ба сатҳи баланд баргардонд ва Зидан бекор монд. Проекти Манчестер Юнайтед диққати ӯро ҷалб накард. Ягона варианти ҷолиб барои ӯ ПСЖ боқӣ монд. ҳатто президенти кишвари Фаронса дар ҷалби мутахассиси фаронсавӣ даст дорад. Хулас, рӯбарати ПСЖ бо зориву зар Мбапперо нигоҳ дошту бо ин роҳ Зиданро ҳам ба сафи худ хонд. Ба Мбаппе ҳам ваъда доданд ки Зидан ҳатман ба ПСЖ хоҳад омад. Яке аз омилҳои асосии мондани ҳамлагари фаронсавӣ ҳамин будааст. Бозиҳои калони ПСЖ ба охири худ наздик мешавад. Онҳо натиҷа медиҳанд ё ин ки не, инро танҳо вақт нишон хоҳад дод. ҳафтаи оянда барои дастаи Интер ва собиқ бозингари Ювентус Пауло Дибала тақдирсоз хоҳад шуд. ҷонибҳо дар бораи гузариши ин футболбози аргентинӣ ба мувофиқа хоҳанд расид. гуфта мешавад ки дар бораи гузариши ин футболбоз маҳз ҳафтаи навбатӣ расман хабар дода хоҳад шуд. ӯ то ҳамин дам шарафи дастаи Ювентусро ҳимоя мекард. баъд аз он ки муҳлати шартномаи ӯ ба анҷом расид, ҷонибҳо ба як қарори муайян омада натавонистанд. гап пеш аз ҳама дар бораи шартҳои молиявии талабкардаи футболбоз мерафт. баъд аз он ки тарафҳо ба қарори муайян наомаданд, маълум шуд ки Дибала тарки Ювентус мекунад. бо ашкони 6 қатор ӯ бозии охиронашро дар ҳаёти бианконерҳо баргузор кард. пас аз андаке оромӣ дастҳои зиёд таваҷҷӯҳашонро ба ҳамлагари аргентинӣ бештар карданд. аз Англия Ньюкасл ва Тоттенхэм аз ҳама бештар ба ин бозингар мароғ зоҳир карданд. ва аммо диққати аз ҳама ҷиддӣ ва бештарро ба Пауло маҳз Интер равон кард. бо эҳтимоли зиёд бозингари аргентинӣ маҳз неразуриро интихоб мекунад. гуфта мешавад ки Дибала аз Интер 8 миллион евро дар як сол талаб кардааст ва дастаи шаҳри Милан ба додани ин маош розигии худро додааст. агар ба маълумотҳо бовар кунем, Дибала то соли 2025 бо неразуриҳо шартнома мебандад. бавария дар ҷустуҷӯи ҷойгузини Левандовски қарор дорад, аммо то охир маълум нест ки ин футболбози полшагӣ аз Мюнхен меравад ё ин ки не. ба ҳар ҳол шартномаи амалкунанда бо даста дорад. бавария ҳаққи онро дорад ки Робертро дар сафи худ нигоҳ дорад, ва аммо ин бозингар аллакай хоҳиши рафтанашро аз сафи мюнхениҳо рӯ шуд ишора кард. аз ин рӯ бавария дар пайи ҷустуҷӯи футболбози нав шудааст. чанд рӯз аст ки хабари гузариши Кен ба сафи мюнхениҳо дар пойгоҳи варзишӣ чарх мезанад. баъзеҳо ҳатто бар он назаранд ки номзади аз ӯ беҳтар дар мавқеи Левандовски нест ва рӯбарати бавария бояд тамоми чораҳоро барои ҷалби футболбози англис биандешанд. аммо варианти асосии айни ҳол барои олмониҳо Садио Мане гуфта мешавад.
طبق معلومات بین باواریا و لیورپول در گفتگوها پیشروی‌ها دیده می‌شوند. کین انتخاب دوم برای میونخنی‌ها از شرطنامه او تا سال 2024 با تاتنهام عمل می‌کند. نرخ او 100 میلیون یورو گفته می‌شود. از این رو در جلب فوتبالباز مذکور مشکل‌ها بیشتر دیده می‌شوند. طبیعی است که باواریا روی آسان‌تر را انتخاب می‌کند. با این رو میونخنی‌ها هم فوتبالباز سطح بلند می‌خرند و هم پول کمتر صرف می‌کنند. در نهایت کار فرانکی دیونگ رو وادار کردند که روزگی خود را برای گذارش با منچستر یونایتد بدهد. فوتبالباز خط نیم حمایت تا آخر کوشش کرد که در بارسا ماند ولی ناباوری دسته بارسلونا او را به داد آورد. نیم حمایتگر نیدرلندی بارها اشاره کرد که میخواد در دسته بارسلونا باقی ماند ولی پس از آن که بارسا با منچستر یونایتد در مورد گزارش او گفتگوها را آغاز کردند اعتمادش به کاتالونیا کمتر شد چون که آنها آماده فروختن او بودند. نزدیکان دیونگ پیشنهادها را از دسته‌های دیگر توپ اروپایی به مثال PSG، باواریا و منچستر سیتی انتظار بودند ولی نرخی طلب می‌کرده بارسلونا همه خریداران احتمالی را به عقب کشاند. نه همه آماده بودند تا 80 میلیون را برای جلب دیونگ پرداخت نمایند. منچستر یونایتد هم با کاتالونیا پیشنهاد کرد که 60 میلیون را حاضر می‌سپارد و 20 میلیون دیگرش را با مرور زمان پرداخت می‌کند. اما بارسا در قرار خود استوار میباشد. آنها 80 میلیون را در یک وقت و ساعت طلب دارند. گذشته از این کاتالونیا با امیو گفتند که می‌خواهند مسئله گزارش دیونگ را تا 30 ایون حل و فصل کنند. اکنون دیونگ هم طبق معلومات‌های آخر با پورگی روزگیش را برای گذاشتن با منچستر یونایتد داده است. عامل اساسی روزگی سرمربی نوی منچستریو اریک تن هاگ میباشد که یک جای با او در ایاکس کارنمایی ها کردند. با همین تمام امیدوارم که جدکاری من با شما پسند میآید. لایک، کامنتاری و در کانال ابناش رو از یاد نبرید. با شما مثل هر وقت محمد گیروف. خیر برادران در پناه الله.